Ʋɔnudrɔ̃lawo tabla vevɔ ɖekɛlia. Woɖe srɔ̃ na Benyamin ƒe to la ƒe ŋutsuwo. Israel ƒe kplɔlawo ka atam na Yehowa le Mizpa be yewomatsɔ yewoƒe ɖetugbiwo ana Benyamin ƒe to la ƒe ŋutsuwo woaɖe gbeɖegbeɖe o. Azɔ la, Israelviwo ƒe kplɔlawo kpe ta le Betel, eye wofa avi na Mawu vevie va se ɖe fiẽ. Wofa avi gblɔ be, O Yehowa, Israel ƒe Mawu, nu ka ta wòva eme be míaƒe towo dometɔ ɖeka le bubum le mía dome? Woɖi vɔsamlekpui aɖe le gbe ma gbe ƒe ŋdi kanya, eye wosa akpedavɔ le edzi. Wogblɔ na wo nɔewo be, ɖe Israel ƒe to aɖe li si meva takpekpe si míewɔ le Yehowa ŋkume le Mizpa wa. Wobia nya sia elabena woka atam ɖe edzi do ŋgɔ. Ame si agbe vava la, aku kokoko. Israelviwo katã fa konyi le ale si Benyamin ƒe to la tsrɔ̃ le wo dome la ta, eye wogblɔ be, Israel ƒe to blibo ɖeka tsrɔ̃ le mía dome. Afi ka míakpɔ nyɔnuwo le na ŋutsu ʋɛ siwo tsi agbe, esi míetsɔ Yehowa ka atam be míatsɔ míaƒe vinyɔnuwo na woƒe ɖekakpuiwo aɖe o. Eye wobia be, Israel ƒe to ka me tɔwoe meva takpekpea me le Yehowa ŋkume le Mizpa o. Wokpɔe be ame aɖeke metso Yabes Gilead va asaɖa la me na takpekpe la o. Esi woxlẽ ameawo la, wokpɔe be Yabes Gileadtɔ aɖeke menɔ afi ma o. Ale woɖe gbe na aʋawɔla kalẽtɔ 12,000 be, miyi miawo amewo le Yabes Gilead. Miwu ŋutsuwo katã kple nyɔnu siwo katã dɔ ŋutsu gbɔ kpɔ. Wokpɔ ɖetugbi 400 siwo medɔ ŋutsu gbɔ kpɔ o la le ame siwo nɔ Yabes Gilead la dome, eye wokplɔ wo va asaɖa la me le Silo le Kanaan nyigba dzi. Israelvi bubuawo ɖo ame ɖe Benyamin ƒe to la ƒe ŋutsu siwo tsi agbe, eye wole Rimon kpe la gbɔ. Wotsɔ ɖetugbi 400 na wo ɖe, eye wotrɔ yi woƒe aƒewo me. Ke ɖetugbiawo mede ŋutsuawo katã nu o. Nublanuinya gã aɖee wònye le Israel le ŋkeke mawo me, elabena Yehowa de mama Israel ƒe toawo dome. Israelviwo ƒe kplɔlawo gblɔ be, aleke míawɔ akpɔ srɔ̃ na ŋutsu bubuawo esi Benyamin ƒe to la ƒe nyɔnuwo katã ku? Ele be míato mɔ aɖe nu adi srɔ̃ na wo kokoko, ale be Israel ƒe to blibo ɖeka mabugbidi o. Ke míate ŋu atsɔ mía ŋutɔwo ƒe vinyɔnuwo na wo o, elabena mí Israelviwo míeka atam be Yehowa ƒe fiƒode nava ame sia ame si awɔ nu sia la dzi. Ke ame aɖe ɖo ŋku Yehowa ƒe ŋkekenyui siwo ɖuna ƒe sia ƒe la dzi. Woɖua ŋkekenyui sia le Silo, si le Betel ƒe anyiehe kple mɔ si tso Betel yi Sikem ƒe ɣedzeƒe lɔƒo, kpakple Lebona ƒe dziehe la dzi. Wogblɔ na Benyamin ƒe to la ƒe ŋutsu siwo mekpɔ srɔ̃ ɖe haɖe o la be, miyi miaɣla mia ɖokui ɖe waingblewo me, eye ne Silo ɖetugbiwo va yina ɣeɖuƒe la, milũ ɖe wo dzi, mialé wo sesẽ ayi miaƒe aƒewo me ne woazu mia srɔ̃wo. Ne wo fofowo kple wo nɔviŋutsuwo va nyahe ge ɖe mia ŋu la, miagblɔ na wo be, míeɖe kuku na mi, mise nu gɔme, eye miaɖe mɔ woaɖe mia vinyɔnuwo, elabena míekpɔ ɖetugbiwo na ŋutsuwo katã esi míetsrɔ̃ Yabes Gilead o. Nenye mia ŋutɔwoe tsɔ mia vinyɔnuwo na wo la, eya ko hafi miaɖi fɔ. Ale Benyamin ƒe to la ƒe ŋutsuwo wɔ ɖe nya si wogblɔ na wo la dzi. Wole nyɔnuvi siwo va ŋkekenyui la ɖu ge, eye wokplɔ wo yi woawo ŋutɔwo ƒe anyigba dzi. Wogbɔ woƒe duwo tu, eye wonɔ wo me. Israelvi bubuawo trɔ yi wo de. Le ɣe ma yiwo me la, fia aɖeke menɔ Israel si o, eye ame sia ame wɔa nu si dzea eŋu.